Добро вечер на сите вас, ви посакувам. Еве не пред новата сезона која ќе ја имаме и прв гостин кој што ќе го имаме со ова нова сезона и во наредните 4 четвртока е магистар Немања Боричиќ. Магистар е по психологија. Човек кој што го имам запознаено пред неколку години и неговите предавања можам да кажам дека навистина со одушевување човек може да ги слуша и има што и да чуе. Значи, мене ми е драго што него го имаме како прв гостин кој што ќе отвори оваа наша сезона и верувам дека самата тематика која што вечерва ќе имаме пред нас, вирусот страв и дали за него има лек. Ние гледаме дека денеска сите ни имаме страф од нешто, посебно од овој вирус кој што сега владее, али прашање е дали има лек. Немања, добро вечер. Добро вечер вама и свим вашим гледалцима и онима кои су присутни. Режија, Немању не чујем. Је се чуемо? Океј, добро, чујемо те. Поздравljam и ја вас и све ваше госте овде на Зуму. Хвала ти. Пре него што почнем и пре него што ти предам реч, значи да изнесеш своје предавање, ја бих желео само нешто да нашим гостима кои нас прате да нешто понуди. Драги присутни, значи пред мене е една книга, верувам дека секој од вас може да ја поседува, али потребно е да бидете присутни на сите 4 предавања и да ја добиете оваа книга како поклон. Насловот на оваа книга е Принципи на здравиот живот. Писател е Пол Волк, човек кој на својот живот искусил како да дојде до тие здрави принципи и тие здрави принципи ги преточил во една мала книга која може да ни помогне и нам да ги примениме тие здрави принципи. Бидете присутни на сите 4 предавања кои што Немања ќе ги има со нас и оваа книга ќе ја добиете. Немања, неću više da dužim, možeš ti da preuzmeš reč. Hvala ti puno na ovoj najavi i drago mi je da mogu da budem sa vama. Više bih voleo da nema ove situacije u kojoj smo svi, ali eto šta da radimo, ne možemo fizički da budemo jedni pored drugih i na neki način koristimo priliku i snalazimo se da putem tehnologije ipak održimo ovakve susrete gde, ja verujem, delimo dobre sadržaje koji mogu da budu na blagoslov u našem životu. Ja sam, za one koji me ne znaju, psiholog, završio sam osnovni magistarski studij u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, ali ja sam po nečemu, ne ja sam, nego moja predavanja specifičan po tome što ja uvek kažem da sam hrišćanski psiholog i da ja pokušavam na svojim predavanjima da se bavim nekim psihološkim temama koje svih nas se tiču, ali pokušavam to da spojim sa najvažnijim, najdubljim pitanjima, onim najegzistencijalnijim pitanjima kao što je smisao života, šta posle smrti. Dakle, osnova mojih predavanja je vera u objavu koju je hrišćanski Bog dao, ali vidjet ćete kako kroz ova 4 predavanja to nije toliko suprotno sa psihologijom i naukom savremenom. Večeras imam nameru da govorim na temu straha, temu koja je nikad više aktuelna kao danas. Znači, svi smo okruženi strahom od raznih stvari, a sada najaktuelniji je koronavirus koji zaista na neki način pogađa nas, naš život, organizaciju našeg vremena. Znači, paralelno uz prisutnost koronavirusa koja traje već neko duže vreme, mi smo susretnuti sa virusom koji ljudski rod muči od kad mi postojimo. A to je jedna infekcija straha kojom smo mi svi zaraženi, ali kojom se i drugi ljudi mogu zaraziti, to jest mi jedni druge možemo zaraziti strahom. Bavit ćemo se virusom straha, virusom koji se brzo širi, a često se može desiti da taj virus straha se tako brzo širi da uopšte ljudi nisu svesni da su nosioci tog virusa i da ga šire dalje na druge. Znači, u ovom predavanju mi ćemo se baviti emocijom straha, ispitivanjem njenih efekata na naš život
i takođe da probamo da nađemo i lek za taj virus. Mi smo svi svedoci već skoro 2 godine koronavirusa koji, kao što rekoh, izmenio potpuno naš način življenja, organizaciju vremena, obaveza, dosta ekonomija pretrpela, međuljudski odnosi, vidite da sad postoji neka tenzija među ljudima, da li si vakcinisan, nisi, i na neki način ta tenzija se osjeća danas. Pažnja medijska je potpuno usmerena na koronavirus, znači naša pažnja je obuzeta svim tim informacijama koje uglavnom podstiču na opasnost, na strah, i bilo da se radi o zvaničnim nekim medijima, bilo da se radi o onim medijima koji su, kako mi kažemo, alternativni, bilo da ti mediji podržavaju opšte prihvaćenu priču o koronavirusu i načinu lečenja, bilo da su oni drugi mediji koji negiraju to ili kažu da je to zavera, kako god, i jedni i drugi u fokus naše pažnje dovode koronavirus. I sve informacije, kada ih lepo posmatrate, vidjet ćete, bez obzira što su nekad međusobno suprotstavljene, dakle i one sa alternativnih medija i one sa zvaničnih medija, u osnovi su iste. Uplašeni ljudi plaše katastrofičnim informacijama druge ljude i podbunjuju neku atmosferu straha i panike. Da li ima leka? Mi ćemo videti u ovom predavanju. Šta je ono što je iza nas sada već, ali s nekim stvarima smo još uvek susretnuti. Pa ako se setite, na početku imali smo paniku među ljudima, prepune korpe u hipermarketima sa toalet papirom, sa namirnicama, kao da počinje Treći svetski rat, prazne rafove, zatvaranje ljudi, uskraćivanje nekih do sada normalnih sloboda kretanja, zatvaranje lokala, nekako se naš društveni život potpuno izmenio i generalno šta god da se dešavalo, svi ti neki novi događaji, novonastali događaji imali su za cilj, odnosno imali su za posledicu da pobude kod nas strah. I zaista smo imali udar, iznenađujući udar na početku kada se sve to desilo, i neki ljudi su se lakše, neki malo lošije snašli sa tim novonastalim okolnostima. Vi znate da je na društvenim mrežama aktuelna priča o tome da cela ova stvar je unapred, kako da kažem, unapred je ta agenda smišljena, ova pandemija nije pandemija nego plandemija, kažu neki, deli se po Facebooku i na raznim društvenim mrežama informacije koje treba da nam kažu da je gotovo, da smo u rukama neke duboke države, da ćemo biti čipovani kroz vakcine, da će se razne stvari promeniti i tako dalje i tako dalje. Ova grupa ljudi smatra da ima istinu koja je važna da je ljudi saznaju, oni je besomučno dele jedni sa drugima, i ono što hoću da primetimo da, znači ja neću suditi koja priča je ispravna, da me razumete, ali samo ću staviti pred vaš um ono što je realnost sada našeg života. Ova priča u krajnjoj liniji dovodi do straha ljude koji uzveruju u ove, kako bih rekao, informacije. Takođe imamo zvanične medije koji besomučno usmeravaju pažnju ljudi na katastrofične brojke, na pretnje punim grobljima, da će milioni i milijarde ljudi umirati i tako dalje. Jednostavno klima širenja straha i panike je prisutna na zvaničnim medijima. Neki ljudi čak zameraju toliki pritisak, čak neki optužuju da je to preterivanje i da to na neki način ima efekat, umesto da pomogne ljudima, zapravo oslabljuje imune snage. Ja sam tog mišljenja da toliko širenje straha, bez obzira što realna opasnost postoji od virusa, da toliko širenje straha nikako ne ide na ruku boljeg imuniteta, već imunitet pada kada smo uplašeni. Sve u svemu, strah, ukoliko se adekvatno ne obradi u našem umu, može da dovede do mentalnih problema. I ako osjećate neke probleme u svom mentalnom statusu, u svom stanju mentalnom, ako osjećate anksioznost, depresiju, znajte da niste sami. Mnogo ljudi me u posljednje vreme zvalo, pitalo za mišljenje, na neki način govorilo da zaista od kad je krenulo sve ovo i od kad traje, imaju stravične probleme sa svojom psihom.
usled velike usmerenosti na medicinski problem koji realno postoji, mi smo smetnuli sa uma mogućnost da nas čitava ova priča sa epidemijom može mentalno skupo koštati. I zato kažem, pored epidemije koronavirusa, mi smo svedoci prisutnosti epidemije straha i anksioznosti koja je uzrokovana kako samim virusom, tako i čitavom situacijom koja je jednostavno naša stvarnost. Strah je prirodna reakcija na neočekivane promene u spoljašnjem svetu oko nas. Neočekivane promene u našoj uobičajenoj sredini mogu da izazovu strah. Kad izađe pas na vas odjedanput, a vi mu se niste nadali, sasvim je prirodno da osetite onaj strah, da počnete da bežite, da srce počne da tuče jako. To je sasvim prirodno. Zašto se dešava strah? Pa mi smo organizovali naš svet tako da u njemu budemo zaštićeni. To je prirodno. I svaki poremećaj tog reda može u trenutku da izazove strah kod nas i čovek može, ako to stanje straha traje, da u nekom trenutku oseti strepnju, odnosno anksioznost. To se dešava onda kada trenutni strah zauzme neki oblik hronični i tada dovodi do problema u zdravlju. Znači, strepnja ili anksioznost mogu da budu veliki problemi jer situacija koja nas okružuje pogoduje razvoju anksioznosti. Šta je to u toj situaciji što pogoduje razvoju anksioznosti? Pa neizvesnost. Stalno nam se najavljuje bit će kriza, bit će ovo, bit će ono. Prosto imamo situaciju da je cela situacija organizovana tako da pobuđuje strah. Samo jedno pitanje da postavim. Da li ljudi koji su na Zoomu vide moju prezentaciju? Neka se neko od ljudi slobodno javi. Da, vidi se, ne se reći. Dobro. Samo da ne bude da pričam na prazno. Mnogi ljudi kažu, iritira me ova rečenica koja se non stop ponavlja, svet više nikad neće biti isti, ništa više neće biti isto. Znate zašto nas to iritira? Znate zašto nam to smeta? To nam smeta zbog toga što mi volimo sigurnu zonu. Nama pričinjava strah kada nam neko govori da okolnosti u kojima se mi osjećamo sigurno više neće biti prisutne. Da ćemo živjeti u nekom svetu na koji se mi nismo navikli. Da ne ulazimo u onu priču da li postoji agenda iza svega ovoga ili ne, ja želim da se bavimo time šta se dešava u nama kada se naglo stvari menjaju i kada mi primećujemo da stvari neće više biti iste. Strah je ono što nas prati u tom trenutku i što je naš verni pratilac u promeni tih okolnosti. Problem straha nije vezan isključivo za koronavirus, nemojte da pomislite da to govori. Strah je verni pratilac ljudske vrste od kad mi postojimo. Kao vrsta, ali i za svakog od nas pojedinačnih koji smo večeras ovde, od kad smo se rodili, strah je naš verni pratilac u ovom našem životu. Neko ko je nama dobro poznat iz istorije je pokazao u svom ličnom životu i iskustvu koliko je strah moćna emocija i koliko je važan za svakodnevni život, bilo da se radi o njegovoj kontroli ili da se radi o njegovoj zloupotrebi kada želite da vladate ljudima. To je dokazao Aleksandar Makedonski kao veliki osvajač. On je bio, kažu, veliki psiholog i kažu da je zato bio veliki vojskovođa, jer je za razliku od mnogih drugih vojski u to vreme njegova vojska bila neverovatno psihološki jaka, mogla je da izdrži terete, a za sve to je on, kažu, bio odgovoran. Imao je određene tehnike psihološke kojima je spremao vojsku za velike vojne pohode. I kaže jedna priča da je on imao običaj kada je sakupljao nove kandidate za vojsku, znači one koji su novo pridošli u vojsku, on je organizovao neku vrstu vojnog iskušenja za te nove ljude. I šta bi radio? Kada bi vojnik bio na straži, taj novi regrut, drugi vojnik je imao zadatak da stane iza njega i da naprasno lupi mačem o štit i da izazove buku i da posmatra lice svog saradnika, kolege, saborca, da vidi da li će mu lice pocrveneti ili će mu lice pobledeti. To je bio jedan test. Šta je Aleksandar pokušavao time da uradi? Pa kaže on da je primetio da ljudi kojima u strahu lice pocrveni, koji na strah reaguju besom, da su ti ljudi jako dobri vojnici i njih treba gurnuti u prve borbene redove. Međutim, postoje ljudi koji
reaguju na strah, odnosno na neke nove okolnosti, iznenadne okolnosti sa bledilom, sa belinom lica, sa ukočenošću i kaže takvi nisu pogodni da idu u prve borbene redove. I onda je on formirao vojsku tako što bi ovi sa crvenim licem u trenucima straha išli napred, jer su oni, smatrao je on, bili veoma jaki borci, a ovi sa bledim licem radili su pozadinske poslove. Čak postoji jedna priča, ja sad ne znam koliko je tačna, da je on ostvario jedno neverovatno osvajanje jednog priobalnog grada. Kada je sa vojskom došao do određenog dobro utvrđenog grada, pozvao je vladara tog grada i njegov narod da se predaju iza zidina koje su bile jake, čvrste. Ovi ljudi su se smejali i rekli su ne dolazi u obzir da ti se predamo. A onda je on rekao u redu, zapovedio je vojsci da se okrene od tog grada, da krene ka Litici i da maršira pravo ka Litici. 10 redova vojnika prema ovoj priči je palo u ambis, slušajući Aleksandrovu zapovest do tančina, znači bez neposlušnosti ikakve. Popadali su u smrt u ambis. On je zatim komandovao da stanu, da se okrene vojske, da se vrate ka gradu. I kada se vratio do grada, i vojnici, i kralj, i stanovnici tog grada su mu se predali. I u ovoj priči, u ovom događaju, mi vidimo da je najjača snaga jedne vojske ne oružje, štitovi i ne znam šta drugo, već moral ili kako mi kažemo motivacija za borbu. Strah je normalan usred opasnosti, usred okolnosti koje su opasne, ali ključ je u tome kako dati motiv u životu za hrabro nastavljanje dalje i pored straha. Sasvim je normalno da mi u ovim okolnostima doživljavamo strah, ali ono što je suštinsko, kako da nastavimo dalje i pored prisutnog straha i kako tako da vodimo naše živote da strah nema tolike posledice na nas. Strah na bojnom polju može da anulira sve druge vojne kapacitete. On je destruktivan i zarazan među vojnicima i zato vojska ne trpi strah među vojnicima. Strah je veliki kontrolor ljudskih potencijala i to su kao činjenicu u istoriji mnogi koristili da bi kontrolisali druge. Setite se samo surovih egzekucija koje su bile prisutne u raznim istorijskim epohama. Raspeće na krst, ljude su nabadali na kolac, skidali kožu sa živih ljudi, odsecanje glave u nekim vojskama koje su i danas prisutne, neke terorističke organizacije. Zašto su to ljudi radili? Zašto su Rimljani razapinjali ljude na vidljivim mestima? Cilj je uvek bio isti, da ljudi budu uplašeni i da iz straha ne pomisle nikada da se podignu pored tog ili protiv tog vladara ili te nacije koja ih je okupirala. Znači, ljudi su znali za efekte koje strah ima na našu psihu i uvek su to zloupotrebljavali, uvek su ti vlastodržci imali isti cilj kada su zaplašivali narod koji su pokorili. Strah je veoma jaka emocija, smatra se jedna od najjačih i prosto osoba doživljava strah kada se osjeća da je njena neka vrednost ugrožena, a kada ne bi mogla da adekvatno se suprotstavi objektu ili situaciji koja je ugrožava. Mi osjećamo strah kad procenjujemo da je ugrožena neka naša vrednost, da ne možemo da se suprotstavimo, ali negde ocenjujemo da bismo mogli da se uklonimo iz takve situacije i tada se dešava strah. Strah se javlja kada osjećamo pretnju za život, za zdravlje, kao što je sada slučaj sa ovim virusom, za odnose sa ljudima, za naš položaj u društvu, među prijateljima ili kada neko ugrožava neku nama važnu i bitnu vrednost. Strah je reakcija kratkog kruga, kažemo mi psiholozi. To znači da je on predisponiran da nas pripremi u trenutku za susret sa nekim opasnim objektom ili situacijom. Strah je veoma korisno osjećanje. Zašto? Zato što može da nam pomogne da brzo i automatski procenimo tu situaciju koja je ugrožavajuća i da se mobilišemo, ceo organizam da se mobiliše i da se spremimo na adekvatno ponašanje. Ajde, daću vam jedan primer. Kada mi vidimo nekog čoveka koji ide nožem na nas, hoće da nas opljačka, u trenutku emocija straha se pojavlja jer mi procenjujemo da smo ugroženi, da teško možemo da se suprotstavimo tome i postoji mogućnost da možemo da pobegnemo i mi osjećamo strah. Izlučuju se određeni hormoni i ti hormoni stresa, kao što je adrenalin, noradrenalin, kortizol, imaju zadatak da pripreme čitav organizam za opasnu situaciju. Znate šta se desi? Naša krv se povuče sa periferije u slezinu, primjera radi.
I ako bi došlo do povrede, naš organizam se kroz emociju straha, koja je posljedica percepcije opasnosti, naš organizam se pripremio za to i ako bi nas neko isekao ili uboo nožem, mi ne bismo iskrvarili, zato što smo se kroz osjećanje straha pripremili za opasnost. Adrenalin nas štiti. Međutim, kad bi se to ubadanje, povređivanje desilo iznenada, veća je verovatnoća da će se desiti neki problem, jer krv se nije povukla sa periferije. Mi u ovom primjeru vidimo da strah može imati zaštitnu funkciju u našem iskustvu. Te tako možemo da kažemo da je strah unutrašnji signal da se subjekat nalazi u nekoj opasnosti i da treba da se pripremi za odbranu. Strah je takođe veoma zarazna emocija. Emocije su jako zarazne i ljudi koji vole da pričaju viceve, a Makedonci i Srbi su poznati po tome da su humoristični ljudi, humoristični narodi. Kada neko ispriča vic i možda taj vic nije toliko zanimljiv, mi se ne smijemo, ali ako on krene histerično da se smeje, mi se ne smijemo zbog samog vica, nego zbog njegovog grohotnog smeha. Zašto? Zato što je emocija radosti zarazna. Isto tako je zarazna i emocija straha, jedna od najzaraznijih. Kada vidimo uplašene ljude, mi sami počinjemo da osjećamo strah. Imate eksperimente, možda ste to gledali na internetu, kada ljudi koji idu iza ugla zgrade ne znaju šta ih očekuje iza tog ugla i odjedanput vide čoveka koji preplašen beži ni od koga. I oni odjedanput krenu i oni da beže. Šta se desilo? Pa mi kažemo zaražavanje strahom. Strah jako utiče na opažanje kao funkciju mozga. Znači on sužava pažnju, mi vidimo i čujemo i hvatamo se samo za onu informaciju koja je povezana s tom emocijom. Mama nosi hleba na senci, dete vidi nekog ubicu koji nosi oružje u ruci. Takođe utiče na mišljenje. Mišljenje se usporava, postaje manje elastično, zato su ljudi sada nervozni toliko. Ne trpe drugačije razmišljanje, ne mogu da razumeju ljude koji drugačije vide ovu celu situaciju. I takođe mišićni sistem, kad ste napregnuti, kad ste u strahu, vi ste napregnuti, naročito ovi ovde mišići. Znači ljudi koji su pod stresom i u nekom strahu i u nekoj brizi imaju utisak kao da su se stegli tu oko vrata, to je mišićna reakcija koja prati samu emociju i nekada ljudi odu na masažu i onaj koji ih masira kaže šta se s tobom dešava, sav si stegnut. To je samo reakcija našeg mišićnog sistema na emociju straha. Kao što bol ima funkciju signala da je ugroženo telo, tako i strah ima funkciju signala da je ugrožen naš sistem vrednosti. Najprihvatljiviji adaptivni oblik straha je opreznost. Znači, dobro je da budemo oprezni, ali nije dobro da neprestano budemo prestravljeni. I strah je adekvatan ukoliko ugrožavanje zaista postoji. I ukoliko zaista postoji opasnost od zaražavanja s nekim virusom, normalno je da se plašimo. Sasvim je opravdan taj strah koji postoji, međutim, on treba da pređe taj inicijalni strah u opreznost, a ne u potpuni očaj i konstantni strah. Strah je adekvatan ukoliko intenzitet straha u razumljivoj srazmeri sa stepenom ugroženosti. Strah je adekvatan takođe ukoliko se ispoljava na socijalno prihvatljiv način. Znači nije adekvatno da mi kupujemo, kako bih rekao, 10 punih paketa sa rolnama toalet papira. To nije adekvatno ponašanje. To nam govori da smo u panici i da se ponašamo nerazumno i taj strah koji se materializuje u takvoj nerazumnoj kupovini pokazuje da nije adekvatan, da smo možda preterali, da nas je on možda osvojio. Takođe je strah adekvatan ukoliko ponašanje proističe iz osjećanja straha, koje proističe iz osjećanja straha je adaptivno ili ukoliko obavlja zaštitnu funkciju. Šta to znači? Ako ja, na primer, vodim računa o higijeni, ukoliko moje ponašanje ide u pravcu održanja života, taj strah je adekvatan i ta opreznost je na mestu. Međutim, ako taj strah nije sproveden u neko adaptivno ponašanje, već u neko bezumno ponašanje, za taj strah ne možemo da kažemo da je adekvatan i on svakako nije dobar za našu psihu. Šta se dešava u našem mozgu kad se mi uplašimo? Ajde, to ću najlakše i najkraće objasniti ovako. Zamislite da postoji jedna škola, na zidu škole jedan taster koji možete razbiti, koji kad stisnete alarmirate sve u školi
i time javljate da je požar nastao, kreću da se pale oni mali neki protivpožarni sistemi i takođe alarmirate direktno i stanicu vatrogasnu, da vatrogasci mogu dobiti odmah informaciju da dolaze u školu da gase. Taj alarm, taj taster na zidu naše škole je amigdala, jedna parna struktura u limbičkom sistemu mozga. Evo ovde na ovoj slici prethodnoj, to je ova žuti kružić. Ona ima za cilj da alarmira čitav organizam i da javi da smo u opasnosti. Taj ceo sistem pokreće i hormone koji se izlučuju, naročito adrenalin, kortizol i druge hormone iz adrenalinskih žlezda, dolazi do nekih drugih centara, ceo taj talas, koji imaju za cilj da preko hipofize i drugih centara se luče određeni hormoni, mi ih zovemo glukokortikoidi, koji imaju za cilj da pripreme čitav organizam da se bori sa tom novonastalom situacijom. I onda hipokampus kao centar koji može da predstavlja nekog vatrogasca ili vatrogasnu jedinicu, on ima za cilj da ugasi tu celu priču, odnosno taj, kako bih rekao, to što je krenulo sa tih nižih centara iz limbičkog sistema, taj strah, ili ćemo da kažemo u redu je, nije opasnost velika, kada više strukture u mozgu ocene da li je zaista realna opasnost, ili ćemo nastaviti taj talas pripreme tela i reagovati zaštićujuće. Znači, mi smo ti koji u prefrontalnom korteksu, to je ovo zeleno ovde, donosimo odluku da li ćemo odreagovati onako kako nas podbunjuju niži centri, a oni nas podbunjuju na strah, na bežanje, na spasavanje tela i čitavog organizma, ili ćemo reći ne, ovo je lažna uzbuna. Postoji ovde razlika među nama. Neki ljudi su skloniji anksioznosti, skloniji su burnijem reagovanju kad je strah u pitanju, jer imaju takav, mi ćemo reći, temperament. Znači, temperament. Skloniji su strahu, strašljivosti. Evo da me vidite, mašem vam, ovde je jedan strašljiviji po tom nervnom sistemu. Znači, od malih nogu sam skloniji da burnije reagujem sa strahom. Bio sam stalno žrtva anksioznosti kao dete, preplašenosti. Kad se desi neka stresna situacija, ja se ceo oduzmem. Ja bih bio onaj beli sa bledim licem u Aleksandrovoj vojsci i vjerovatno bi stajao u pozadini. Međutim, da temperament nije sudbina, pokazuje isto ovaj koji vam maše, jer me vidite svi. Znači, desila se promena, ja i dalje imam taj temperament, ja i dalje imam takve biološke reakcije, ali sam kroz iskustvo naučio da hrabri ljudi nisu ljudi bez straha, već ljudi koji pored te reakcije sa nižih centara, pored te strašljivosti, mogu da odluče da nastave da idu putem tih vrednosti koje smatraju za bitne i da ne reaguju na strah. Znači da jednostavno kažem, ovo je bila lažna uzbuna, nije ovo tako katastrofično, mene vara moja amigdala zato što po prirodi, po genetici možda, je ona previše izdresirana da brzo reaguje, da preburno reaguje. I ja sam naučio kroz iskustvo da ne slušam to drhtanje, lupanje i postao sam zreliji. Ja sad kontrolišem emocije, a ne one mene. Dok nisam znao da je to moguće u našem iskustvu, sve vreme mog tog prethodnog iskustva bi moglo da se opiše kao kontrolisanost, nemanje od strane njegovih sopstvenih emocija. To nije sudbina. Ako sad to doživljavate, ako je to vaše iskustvo, zapamtite radosna vest, to nije sudbina. Mi nećemo reći emocije ne postoje, one su nebitne. Ne, one su dobri signali, ali one nisu, kako bih rekao, dovoljni signali. Bog nam je dao razum i mi kao zreli ljudi treba da sazrimo u tom pravcu da ne odlučuju emocije o tome šta ćemo raditi. One su super signali, super poruke, ali mi onda određujemo da li su ispravne poruke, da li su u skladu sa stvarnošću, da li su u skladu sa onim kako bismo trebali da reagujemo i onda mi njih treba da kanališemo, a ne one nas. Tako i sa emocijom straha. Dakle, mi smo administratori, mi smo direktori škole o kojoj pričam, mi smo ti koji treba da odluče da li je taj alarm koji amigdala poslala i niži centri u našem mozgu, da li je to adekvatan alarm i da li trebamo da nastavimo da se plašimo i da idemo u pravcu zaštite svog života ili je to bila možda preterana uzbuna. Dobro je da budemo obazrivi zbog zaštite organizma i ja sam zahvalan
zato što mi kao ljudi imamo sve te mehanizme. Ali nije dobro da stalno alarm zvoni, da stalno budemo u stanju opasnosti. To dovodi do strašnih posljedica po naše zdravlje. Šta se dešava u fiziološkom smislu? Kada se stalno plašimo, kada smo stalno u pripravnosti za požar, kada ga gasimo i kad ga nema, nadam se da me razumete, šta se dešava? Kortizol je sve više prisutan u našem organizmu, u sve većoj meri. I mi smo u stanju hroničnog straha, hronične strepnje. Imunitet je trenutno obustavljen i također dolazi do pada serotonina. Zapamtite ovo, kada raste kortizol, pada serotonin. Ako raste kortizol, to je kad smo stalno u strahu, pada serotonin i jedna obična osoba koja je bila vedra, radosna, u sred korone, u sred ovog haosa i podbunjivanja straha sa svih strana, može odjedanput da se probudi, nema želju za hranom i nemojte se plašiti ako imate ovo osjećanje. To je rešivo. Evo ja vam kažem, u svojoj praksi, u razgovorima s ljudima, pomogao sam nekolicini ljudi, to su oni rekli, ne ja, savjetima šta da rade i kako da rade na proste načine, kako da sebi pomognu, a došli su čak i do samoubilačkih misli. Znači, toliko je anksioznost se zakotrljala, zaletela, toliko je depresija usled hroničnog stresa napredovala, da su već počeli da razmišljaju o samoubistvu i počeli su da im dolaze misli koje su suicidalne. I to je sasvim normalna reakcija, odnosno očekivana reakcija našeg mozga usled prisutnosti velike količine kortizola u našem organizmu i pada serotonina. Mi nemamo životnu radost, prisutna je stalna strepnja, osjećaj u stomaku, trepere vam ruke, možda ste osjetili to, težina u rukama i kao da treperite celi. To je u stvari stanje anksioznosti do kog je doveo hronični stres. Šta možemo razlikovati kada su strahovi u pitanju i srodne stvari? Znači, moramo razlikovati strah. Strah je, mi shvatimo da smo u problemu, mi shvatimo da ne možemo toliko lako da se opremo tom problemu, ali možemo da pobegnemo. Tada se dešava strah. Kad se dešava panika? Kad vidimo problem, opasnost, vidimo da možda ne možemo da se sukobimo s tim problemom, ali onda dolazi do još jedne analize u glavi. Mi nismo sigurni da li ćemo uopšte moći da izbjegnemo tu situaciju. Tad se dešava panika. Kad se dešava stanje užasa? Kada mi vidimo opasnost, procenimo da ne možemo baš tako lako da se suprotstavimo toj ugrožavajućoj sili, ali i procenimo da izgleda da nema uopšte izbavljenja iz te situacije. Strepnja je, sa druge strane, skupno ime, zajedničko ime za strahove koji su usmereni na budućnost. A u okviru ovih strepnji mi razlikujemo, znači, zabrinutost, strepnju, anksioznost, odnosno tremu, izvinjavam se, i anksioznost. Zabrinutost, tremu i anksioznost. Mi idemo na ispit, mi smo već zagledani u budućnost, hoćemo li pasti, hoćemo li i razmišljamo o budućem događaju i mi osjećamo tremu. U grlu nam se suši nešto, igra nam glas, nesigurni smo kao da ćemo da padnemo. Ljudi koji imaju socijalnu anksioznost plaše se nastupa pred ljudima, oni izlaze na govornicu i počinju da podrhtavaju. Zašto? Oni su zagledani u budućnost, kako ću ispasti, da ne pogrešim nešto, da ne kažem neku glupost ili neku nelogičnost, neki nonsens. Kada se dešava anksioznost? Anksioznost, za razliku od straha, nema neki realni izvor koji nas plaši. Anksioznost je neki neodređeni strah koji je u glavi, taj strah, to nešto što nas plaši, taj izvor straha, bolje rečeno, je nešto zamišljeno u glavi što je najčešće projektovano u budućnost. Joj, kako će biti? Šta će ovo sve da znači? Kako će da se ovo sve odvija do kraja? I mi se onda pribojavamo. Jako se pribojavamo, strepimo. Ta strepnja jako loše utiče na naš organizam. Strah se javlja kao hronično osjećanje koje se održava stalnom spoljašnjom ugrožavajućom situacijom, ali ne mora samo spoljašnjom ugrožavajućom situacijom. Može to da bude i stalna preokupacija nekim mentalnim predstavama unutar našeg uma koje nam govore da smo ugroženi. Čovekov um i telo nisu od Boga dizajnirani da bi mogli
da izdrže konstantni strah. Čim strah traje, mi smo tada oštećeni, odnosno naše telo pati i strada. To je jako važno da razumemo. Evo zašto. Zato što kada imamo stres koji je konstantan, koji konstantno traje, on dovodi do slabljenja unutrašnjih snaga i kad vremenska perspektiva traje, znači kada traje taj strah, onda dešava se destabilizacija našeg organizma i pojava raznih propratnih stvari kao što su problemi sa fizičkim zdravljem. Anksioznost kao emocija, kao problem sa emocijama ima dve karakteristike, odnosno dva glavna faktora. To su vam uznemirene misli i telo, bubnjanje u ušima, neka knedla u grlu, znojenje, hladni znoj vas obliva, podrhtavanje tela, osjećaj tučenja ovog srca u grudima, lupanja srca u grudima, nesigurnost, tremor ili treperenje u mišićima. To su ti fizički elementi. Znači, zapamtite, te dve stvari su dva glavna činioca koja sačinjavaju iskustvo anksioznosti. Nama više pažnje, da kažem, zauzima nam pažnju više taj fizički moment. I nekako ne primećujemo da je ključna stvar taj mentalni moment. I kada treba da nekome pomognemo ko je anksiozan, mi mu nećemo pomoći ako mu samo damo nešto da smiri njegovo telo, neki lek, neki prirodni lek, ako mu ne pomognemo da na ispravniji način razmišlja, da ispravi način na koji funkcioniše kada je anksioznost u pitanju. Smatra se da je anksioznost jedna od najčešćih današnjih bolesti. Otprilike oko 30% ljudi se na svetu muči sa anksioznošću i to je uz depresiju jedna od najvećih problema u savremenom životu ljudi. Kažu psiholozi da se čovjek rađa sa dva straha, sa strahom od pada i strahom od buke, međutim mi kasnije kroz život nagomilamo još razne druge strahove. Strahovi od mraka, od odbačenosti, za našu egzistenciju, strah od smrti i razne druge stvari. Ono što možemo da kažemo da nas kao ljude, kao ljudsku jedinku, od prvog dana života, od prvog dana postojanja definiše strah. Strah za sebe i za svoju sigurnost. Od kad se rodimo, mi smo preplašeni na ovom svetu i tražimo zaklon. I često smo skloni da tražimo zaklon i po cenu gubitka slobode od strane autoriteta. Dete će biti sklono i da izgubi neka prava ili slobodu, neku iz svoje želje da stavi na stranu, da se sakrije u krilo majke koja će mu nešto možda uskratiti što on voli, ali ako to znači da će mu mama sačuvati život od nečega čega se on plaši. Tako je, nažalost, i kod starijih ljudi koji ne sazru i ne uspeju da pobede taj detinji strah za svoj život. Skloni smo da predamo svoju slobodu raznim autoritetima. Iako nam uzimaju slobodu, oni nam znače, mi ih cenimo i poštujemo i verni smo im, zato što nam oni donose, u našim očima tako izgleda, neku kakvu takvu izvesnost i sigurnost. Važno je da deca od malih nogu tako budu odgajana u domu da im roditelji pomognu da pobede taj strah koji imaju kao deca. Poznat je i taj fenomen separacionog straha, to je strah od odvajanja, od osoba koje mi smatramo za bitne. Separacioni strah je vrsta straha koju čovek osjeća kada procenjuje da bi mogla da ga napusti osoba bez koje ne bi mogao da samostalno funkcioniše. Ne znam da li vam se desilo kad ste bili mali u predškolskom, u vrtiću, da roditelji zaborave na vas ili da ne stignu na vreme. Ja se sećam, par puta mi se to desilo, to je užasan strah koji doživite, pomislite u tom detinjem umu, tata me ostavio, tata me zaboravio, neće doći. Znači, od malih nogu mi se borimo i mučimo sa tim. Separacioni strah ili strah od razdvajanja je izražen u situacijama kada dete treba da se odvoji od svojih roditelja, da krene u školu, u vrtić. I zašto je važno što pominjemo separacioni strah? To je jedna od važnih komponenti osjećanja depresije koji se javlja kao reakcija na gubljenje onog važnog drugog. Jer subjekt ne može da zamisli svoju budućnost kao samostalnog bića bez prisustva tog nekog komu je značio. Anksioznost ima koren u separacionom strahu. Jer anksiozna osoba se plaši zato što veruje da nije sposobna da samostalno se nosi sa životnim teškoćama. Otuda mnogi ljudi dožive anksioznost, pa čak i depresiju,
kada im umre taj neki drugi bitan, majka, otac, suprug, i krene da ima posledice tog separacionog straha i anksioznosti čiji je osnov separacioni strah. Mi smo, znači, čitavog života uplašeni da ne ostanemo nezaštićeni i sami. Najgora kazna u vaspitanju dece vam je ćošak. Čak ni batine nisu najgora kazna, kako mnogi kažu. Ne, najgore za dete da ga ostavite samog, dok je porodica u drugoj prostoriji. Najgora kazna za čoveka koji je u zatvoru je samica. Kažu da ljudi mogu da polude kada su u samici, ne mogu mnogi to da izdrže psihički. Ako odemo i u duhovni aspekt, šta je ono što Biblija prepoznaje kao najgori strah kod nas ljudi? To je strah od smrti, a strah od smrti u svojoj osnovi ima separacioni strah. Strah da ćemo biti odvojeni od nekog bitnog bez koga nema života. Dakle, strah od odvajanja je nešto što je veoma važno za nas ljude, nešto što nas prati celog života i što bismo trebali uz dobro vaspitanje roditelja i odgajanje roditelja da prevladamo. Zašto je to važno? Zato što istraživanja pokazuju da kada roditelji odgajaju dete uz prekoravanje, što si pobegao od psa, i na neki način ismejavaju ga zbog toga, dete će se osjećati neshvaćenim i odbačenim od strane roditelja čija mu je zaštita neophodna, i tako dete nikada neće steći sigurnost. To je jako važno da razumemo. Takođe, sa druge strane, ako roditelj teži da zaštiti dete od svega, da ga ukloni od svake situacije, on će mu na neki način neće mu dozvoljavati da isproba svoju snagu u stvarnim kontaktima sa izvorima stresa. Zato je recimo jako važno da kažemo da bi neko postao hrabar, mi kao roditelji treba da ga pustimo da se boji, da bude slab i zavistan, nezaštićen, ali i da dobije podršku od nas kako bi mogao da postane hrabar. Mi se razlikujemo kao ljudi po emocijama koje imamo različite temperamente, i istraživanja su pokazala da majke koje pametno postupaju sa svojim bebama za koje vide da su preplašene, stidljivije, da one mogu čak ogromnu promenu da načine u temperamentu svog deteta i da to dete sutra dan bude sasvim sušta suprotnost onoga kakvo je bilo kao beba. Znači, mi smo tu da svojoj deci pomognemo da se izbore sa najvećim neprijateljem, a to je strah. Jedan autor je rekao, nešto čega se najviše treba bojati je sam strah. Ja lično smatram, kroz razgovore sa ljudima, kroz slušanje njihovih iskustava, primetio sam da mnogi alkoholičari, koje mi prepoznajemo kao alkoholičari, su zapravo deca koja nisu uspela uz pomoć svojih roditelja da umire tu nemirnu zverku, taj nervni sistem unutar sebe, i oni su u stresu uvek pribegavali alkoholu ili ih on opusti, a onda su postali zavisni od te sekundarne dobiti koju imaju uz pijenje alkohola. Mnogi mladi ljudi su pribegli drogi, kocki i raznim drugim stvarima zato što su pokušali na taj način da pobegnu od straha. Pazite sad ovo, agresivnost koja je u sve većem porastu među ljudima, i nju možemo razumeti kao reakciju preplašenih ljudi. Ajmo da se setimo Aleksandrovih vojnika sa crvenim licem. Svi ovi koji se bune za slobodu, svi ovi koji se bune zbog nevakcinisanih oko njih i žele po svaku cenu da ih vakcinišu, i jedni i drugi su uplašeni, zato su besni. Zato ovakvo ponašanje u međuljudskim odnosima, u krizi su ljudi, u strahu, gube razum, emocije ih vode, i onda odjedanput ljudi svoju braću, prijatelje, rodbinu gledaju kao neprijatelje. Bilo da su, recimo, oni koji su vakcinisani ili oni koji su nevakcinisani. Svakako i jedni i drugi pokazuju svojim ponašanjem da su preplašeni. Najvažnija stvar kad su emocije u pitanju koju možemo da učinimo za svoju decu jeste da im pomognemo da razumeju svoje emocije, konkretno i sam strah kao emociju, i da uspeju da ih kontrolišu. Da mogu da shvate da mogu biti u kontroli. I sad jednu stvar ću veliku reći. Ovo podvucite. Najveći autoritet u detetovom životu je onaj roditelj koji uspe da mu pomogne tokom odrastanja da razume svoje emocije i da razume da može da ih kontroliše, koji mu pomogne da to i uspe. Taj roditelj je onaj koji ima autoritet kod njega. Ako mu to ne omogućite, znate ko će imati autoritet kod njega?
Autoritet će imati onaj koji najjače udari šakom o sto i koji se ovako najviše izbeči na vas i najjače zagrmi. Takvi će autoriteti imati u životu takvih mladih ljudi ili starih ljudi najveći autoritet. Zato što im oni pomažu da se još više uplaše od onih nekih svojih osnovnih strahova i onda se oni okrenu ka tom autoritetu koji ima moć nad njima. Mnogi kriminalci i ubice su jednostavno rečeno uplašena deca iz nesređenih domova bez emocionalne stabilnosti koji svoj strah šire dalje. Ajmo drugačije da pogledamo one kojih se mnogi plašili su se plašili. Možda nam je teško da prihvatimo da su zlostavljači, diktatori, megalomani istorijski zapravo bili samo uplašeni ljudi koji su žudeli za moći samo da bi mogli da slažu sebe, a i druge, ali pre svega sebe, da ljudi treba da ih se plaše i da nema razloga oni da se plaše nesigurnosti u životu. Jer evo, ja mogu da kontrolišem 6 miliona ljudi, sve mogu da ih stavim u gasnu komoru. Nisam li ja moćan čovek? Slušao sam iskustva mnogih ljudi, običnih ljudi koji su iz nekog razloga se sreli s takvim ljudima, megalomanima, lokalnim kriminalcima i tako dalje. I kad su pokazali zube i kada su pokazali da nemaju straha, taj dojučerašnji namrgođeni opasni koji je širio strah je počeo da pokazuje strah. To se pokazalo u raznim logorima i u raznim životnim situacijama. Dakle, mi sa pomoću moći sakrivamo strah koji imamo od detinjstva. Ovi ljudi nisu imali vlast i uspešnost zbog toga što sami su bili moćni. Ne, njihova moć i uspešnost se nalazila u strašljivosti onih kojima su uspeli da prodaju svoju priču. U neslobodi onih kojima su uspeli da prodaju svoju priču. Oni su shvatili da kad dovoljno uspeju da zastraše mase, da je tada lakše upravljati ljudima. Čoveku kao biću nisu potrebni diktatori da bi ih zarobili, već je strah dovoljno ropstvo u našem životnom iskustvu. Tamo gde strah vlada, zapamtite to dobro, tamo nema kreativnosti, tamo nema ljubavi, tamo nema slobode i tamo nema rasta. Zato ne treba da nas čudi, recimo neki istorijski period koji je poznat, kada je crkva bila ona koja je vladala svime i mislima ljudi i kontrolisala njihovo kretanje i kako će da veruju u Boga, kada je širila strah, tad nije u mračnom srednjem veku, o tom periodu govorim, kada nije dozvoljavala ni nauci da se razvije, ne treba da nas čudi što je taj mračni srednji vek, epoha u istoriji zemlje, planete Zemlje i ljudske vrste, gde nemate kreativnih stvari, gde je sve nekako kruto, tamno, mračno i kada su ljudi promenili sliku o Bogu u tom periodu i kada su se oslobodili, oni su postali kreativni, stvari su počele da se menjaju u oblasti umetnosti, nauke, došlo do neverovatnog rasta. Iako je strah uvek bio prisutna emocija u ljudskom iskustvu, mi možemo da primetimo da nije uvek strah imao ovako razorne efekte kao na današnje ljude. U čemu je uzrok takve razlike u njegovim efektima? Moderna životna filozofija koja se propagira, vrednosni sistem je egocentričan vrednosni sistem i ljudi koji pribegavaju takvom sistemu vrednosti mnogo su ugroženiji sa strahom za svoju egzistenciju nego oni ljudi koji drugačiju filozofiju imaju. Životni stil, pogledajte ovo. Znači osoba je u zatvorenom prostoru, u kolima, u žurbi, u haosu, loša i brza hrana, loš san, digitalni svet koji nas pasivizuje, bombardovanje emocijama, informacijama koje dovode do negativnih emocija kod čoveka. Sve je to negde opis čovekovog života u savremenom svetu i takođe filozofija bezbožnosti. Znači, neprihvatanje da smo slabi ljudi koji prolaze, koji nestaju, nego verujemo da smo moćni da kontrolišemo sve i takođe površnost življenja i nerazmišljanje, sve su to elementi koje sam naveo koji doprinose da mi u današnje vreme mnogo veći problem sa strahom imamo. Ajde da vidimo drugu sliku, ajde se setimo malo lepih trenutaka kod bake na selu i u onom starom nekom vremenu koje sam ja, hvala Bogu, iskusio kao dete i čeznem da živim takvim životom i dan danas. Šta imamo tada? Kakav je to životni stil? Pa totalna suprotnost od današnjeg čoveka. Svetlost, vazduh, zajedništvo, aktivnost, svrsishodnost, odgovornost, kontrola, ma ja ću da uzmem novine ili ću da uzmem knjigu ili neću.
Ja ću da kontrolišem informacije, neću da one kontrolišu mene. Pobožni su ljudi bili, prolaze na ovom svetu, samo su dvonošci koji prolaze, zahvalnost je prisutna, nema oholosti toliko izražena, uvek ju je bilo, ali ne toliko. I na neki način pobožnost je bila referentni okvir koji ih je vodio. I također razmišljali su od uzroka do posledice. Strah se javlja kao hronično osjećanje i raspoloženje koje se održava konstantnom preokupacijom mentalnim predstavama o ugroženosti. I kada se to dešava, to se dešava u ovakvom sistemu. Konstantno neka ugroženost, konstantno neke stvari koje nas plaše, ako ne u realnosti, onda u našem umu. Današnji svet se muči s anksioznošću, baš zbog toga. I stres ne mora da bude trenutna realna nevolja koju prepoznajemo i s kojom se borimo. Stres može da bude proizvod unutrašnjih strahova, briga za sutra i strepnji. Mnogi danas imaju problem sa tim. I zato nas ne čudi što u Svetom pismu, recimo, jedna od najvažnijih zapovesti koju Bog daje ljudima je ne boj se. Bog zna da mi imamo problem sa strahom i to je najčešća zapovest koju nam Bog govori. Mi ćemo je pomenuti sad u pretposlednjem slajdu, ali šta hoću da kažem? Znači, jako je važno da shvatimo da mi svojim načinom razmišljanja možemo dovesti sebe u stanje anksioznosti. Nevezano da li su za to odgovorni realni životni problemi. I kada dođe čovek sa anksioznošću danas ka nekom terapeutu, lekaru, najčešće mu se daju lekovi. Lekovi mu pomognu trenutno da se njegovo telo umiri, ali ne i da se reši problem koji je izazvao anksioznost, a to je problem uznemirenog uma. Nažalost, današnji svet ima nezreo stav prema, čak mogu da kažem i struka ili nauka, prema anksioznosti, jer najčešće tretira samo direktno utičući lekovima na telo. Suštinska poluka za izlečenje uma je ili misli, a ne telo. Iako je tako, ipak mi prvo moramo zaista da umirimo telo čovekovo. Šta je još izvor straha kod ljudi? Izvor anksioznosti, ako hoćete. To je strah od smrti. To je strah od prolaznosti. Kada razmišljate, mi ljudi imamo strahove raznorazne fobije i kada razmišljate o fobijama, od zatvorenog prostora, fobija od zemljotresa, fobija od otvorenog prostora, fobija od ljudi, od lifta, od bilo čega, šta je to u stvari u osnovi? Sve te fobije su u krajnjoj instanci ili u krajnjoj liniji strah od smrti. Ja ne mogu da vam objasnim koliko sam na svojim javnim predavanjima, čak i u Makedoniji sam držao određena predavanja, doživio sam da mi mladi ljudi naročito prilaze onako s nekim poverenjem i govore mi da se muče sa anksioznošću, sa strašnom uznemirenošću, depresijom, piju lekove. Kad ja pitam da li možete da prepoznate nešto što je aktiviralo to stanje, oni obično kažu umro mi je otac, umrla mi je sestra, majka, baka i od tad kreću problemi. Šta se u stvari desilo? Desilo se susret sa smrću i nepostojanje odgovora šta sa tim hladnim grobom, šta sa tom zemljom s kojom zatrpamo do juče žive, tople, bližnje naše koji su mogli da zagrle, da se nasmeju. Šta dalje? To je jedan od najvećih izvora stresa, straha i anksioznosti danas. Zašto se ljudi boje korone? Pa zato što se boje smrti. Mogli bi da umru. Mi ljudi se bojimo smrti i smrt je jedan veliki stresor koji nas plaši. I ako nemamo adekvatan odgovor na pitanje egzistencije i smrti, onda ćemo mi, koliko god da pomažemo ljudima sa lekovima, s ovim, s onim, mi ćemo raditi na pogrešnom tlu, radit ćemo Sizifov posao. Neophodno je tretirati i telo, ali pre svega i pre svega duhovnu dimenziju nas kao bića. Ako prihvatamo biblijski koncept, ako prihvatamo hrišćanstvo, hrišćanski koncept nas upućuje na priču o konfliktu koji postoji, na priču koja govori o velikoj borbi, o ratu između dva principa. Principa zastrašivanja i kontrole i principa ljubavi i slobode. Kraće rečeno, Biblija ne ćuti o nevidljivom svetu koji stoji iza ovog vidljivog. A to su nečiste sile,
tamna strana, Sotona i njegovi anđeli i Gospod Isus Hristos, naš Bog i Spasitelj, i anđeli koji se brinu za nas i bore za nas. Znači, usred tog rata, usred te borbe, čovek je takođe umešan i uključen i strah i pandemija straha može biti shvaćena samo ako razumemo tu borbu i bitku između te dve strane. Usred te pandemije straha koja je otrovala prve ljude, Bog nam daje vakcinu koja štiti 100% od virusa straha. I ono što je radosna vest, nema negativne posljedice, nema neke negativne efekte. Bog nas 365 puta u Svetom pismu upućuje da se ne bojimo. Iako je svestan da smo smrtni da umiremo, iako je svestan da smo skloni bolestima, on kaže ne boj se 365 puta. Svaki dan po jedno ne boj se u godini. Ali kada kaže ne boj se, on ne kaže nećeš imati nevolje, nadprirodno ću te zaštititi od svega. Ne, on to ne kaže. On kaže ne boj se jer ja ću biti s tobom u nevolji. Ne zato što nećemo imati nevolje, već zato što je on s nama, mi se ne trebamo bojati. Mi možemo imati detinje poverenje u Boga koji je veran, koji nam je pokazao svoju ljubav. Iz njegove ruke ni smrt ne može da nas otme. Zašto? Zato što dolazi vaskrsenje. Božja reč kaže kada će nas Bog sa silom podići iz naših grobova, bilo da ste umrli od korone, od starosti, u nekoj ekstremnoj kataklizmi, u čemu god, nećemo biti sakriveni od Boga. Vidite, ja sam pre nekoliko dana sahranio baku. Pre nekoliko meseci rođenu majku koja je prevremeno umrla. Pre toga dedu koji me podigao i značio mi je mnogo u životu. Ranije sam se jako plašio smrti dok nisam poznavao Sveto pismo. Drhtao sam na grobu nekog nepoznatog jer sam video kraj svih ljudi. Međutim, sada kada imam Božju reč u rukama, kada sam stekao sigurnost u njegovo obećanja, ja sam tužan i žalostan, ne zbog same smrti, naravno i da to pobuđuje žalost. Nema više mojih bližnjih da ih u ovom životu zagrlim. Jako mi nedostaju, kao verujem i vama vaši bližnji. Ali meni je više žao na groblju što naši ljudi, naš narod, naši narodi spuštaju svoje bližnje u zemlju bez vere da će ta biljka oživeti, to seme koje smo s verom spustili u zemlju, da čekamo kada će ono ustati, kada će iznići. Naravno, govorimo o vaskrsenju. Mi svoje bližnje sahranjujemo bez vere. Mi spuštamo beli luk u zemlju i verujemo da će on nići i da ćemo se nahraniti njime. A paradoksalno, mi kad spustimo bližnje umrle, zaspale, kad ih spustimo da odmore u zemlju do dana vaskrsenja, mi ih prežalimo kao da ih nikada nećemo vidjeti i bivamo robovi straha od smrti. Ne moramo se plašiti. Bog je sa nama i smrt ne može da nas odvoji iz njegove ruke. Imamo li neki kredit? Imamo li neku sigurnost da je tako? Imamo. Mi ako smo hrišćani, mi imamo sigurnost jer onaj koji je stvorio sve, on je bio u našem mraku, on je bio u našem grobu, on je pobedio smrt i grob više nije nepoznanica za nas. Mi smo sigurni jer Gospod Isus Hristos je otvorio vrata grob, on je pobedio grob, on je pobedio zlo, pobedio je i onoga koji nas celog života pokušava plašiti. I gledajte šta biblijski tekst kaže i uskoro ću sa par tekstova završiti ovo predavanje. Tekst u Rimljanima poslanici u 2. poglavlju 14. i 15. stihu kaže nešto što je meni promenilo stanje srca. Oslobodilo me kao 18-godišnjeg momka kada sam ovo pročitao u Svetom pismu. S obzirom da deca, to smo i ti i ja, imaju telo i krv, tako je i on, misli se na Hrista, uzeo deo u tome da svojom smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola, i da izbavi one koji god od straha od smrti u svom životu su bili robovi. Dragi moji i draga moja, pogledaj još jedan put ovaj tekst. Mi smo deca, imamo Boga koji nas gleda kao decu, koji nas nije ostavio da se zlopatimo i plašimo, ko što mi ne ostavljamo svoju decu koja su uplašena od mraka, od ovoga, od onoga, nego ih tešimo i sa njima smo. On je postao jedan od nas, ali zašto? Da bi oslobodio s tom žrtvom na krstu, tom ljubavlju koja će zasvetleti u mraku straha i nepoverenja. Zasvetleti i ohrabriti nas i izbaviti nas iz države smrti
kojoj je predsjednik đavo, a mi smo u toj državi smrti robovi od straha od smrti. Samo zato je takva situacija što mi ne poznajemo istinu o ljubavi i što ne poznajemo istinu o Bogu. Kada je upoznamo, onaj koji je bio strašan u našim očima, đavo, znate u što se pretvori? U ono što u stvari jeste. Preplašeno biće koje se plaši od stvoritelja i njegove ljubavi i pokušava i druge da ugura u taj strah preteći im svojom silom koja ni ne postoji kada otkrijemo Božju ljubav. Normalno da se plašimo od smrti u smislu moguće da ću izgubiti život. Cela biologija reaguje, ali mi trebamo u toj navali straha koja je prirodna reakcija tela da se ohrabrimo u veri i da imamo poverenje i da se ne plašimo čak ni ekstremnih stvari, ni smrti. Znate zašto? Zato što ni smrt ne može da nas rastavi od Božje ljubavi. Kaže jedan tekst u Svetom pismu. Ko će nas rastaviti od Božje ljubavi? Da li to može nevolja ili tuga, ili progonstvo, ili glad, ili golotinja, ili strah, ili mač? Jer znam jamačno, kaže Pavle, zasigurno znam da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni kakva druga tvar. Ama ništa od toga ne može da nas rastavi od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu našem Gospodu. Ne može kad smo skoncentrisani na ljubav, ali ako nismo skoncentrisani na ljubav ili je ne poznajemo, već se samo pribojavamo određenih opasnosti, sve te opasnosti, i muka, i nevolja, i glad, i mač, na kraju mogu da nas rastave od Boga. Ali ako se skoncentrišemo na ljubav Božju, koja je neverovatna, koja se vidi na krstu Golgote da je Gospod umro za mene i za tebe, grešnike, kada ta ljubav bude u fokusu, tad nema straha. Već ta savršena ljubav izgoni strah napolje. Strah ima muku, a Bog ne želi da se mučimo, želi da nas oslobodi od tog straha. I on ima lek za strah. Ni jedan psiholog, zapamtite to, evo ga jedan prvi među vama, pred vama, ni jedan psiholog, potpisujem vam, ne može da vas oslobodi od straha. Razne tehnike postoje, ali vi ste smrtno biće koje se boji smrti, koje se boji bolesti. Nema tog psihologa koji može da vam uzme strah iz srca. Ali postoji jedan psiholog sa velikim P, a to je Bog koji može da nam uzme strah iz srca i to može da učini jedino ljubavlju Božjom. Molitva je adekvatan i najadekvatniji i najadaptivniji odgovor na strah. I zato trebamo da se molimo Bogu, da razgovaramo s njim, ali i da se hrabrimo kroz Božja obećanja. Evo zadnji slajd. Šta da uradimo mi sa svoje strane u ovoj opasnosti koja postoji realnoj, možda će ih biti još u našem životu dok god trajemo raznih opasnosti. Šta da uradimo sa svoje strane da ne budemo robovi straha? Ne gasite razum. Tražite argumente kada razmišljate o koronavirusu. Neka vas argumenti vode, a ne emocije, za vašu odluku kako da postupate u celoj ovoj priči sa koronavirusom. Takođe je jako važno da upoznamo svoje emocije, da ne budemo nepoznati sami sebi i naš način reagovanja, da upoznamo njihove efekte na nas i da zato uspemo i na taj način uspemo da ih i kontrolišemo. Fizička aktivnost je veoma važna jer tako se telo ventilira i širi se kapacitet da možemo dobro da podnesemo stres. Svetlost je jako važna da na njoj budemo i njoj budemo izloženi, jer svetlost dovodi do podizanja serotonina u organizmu, a samim tim i do osjećanja sigurnosti i zadovoljstva. Vazduh je veoma važan, da ga udišemo, da budemo fizički aktivni na vazduhu i da spavamo. Sve je to vezano za dobro funkcionisanje serotonina i osjećaj sigurnosti. Evo samo kratko, niste spavali, niste bili na svetlosti, fizički ste neaktivni, plus dolaze negativne vesti sa svih strana. Vi ćete imati zasigurno osjećanje ili iskustvo anksioznosti. Čim se aktivirate, izađete na svetlost, ugasite te izvore katastrofičnih informacija, odjedanput ćete videti promenu u svom iskustvu. Veoma je važno da živimo nesebičnu filozofiju života. U ovoj krizi najbolje su se snašli oni koji su ljude druge, pomoć drugim ljudima stavili na prvo mesto. Takođe je važno da budemo stvorenja i da prihvatimo našu ograničenost, da ne kontrolišemo stvari koje nisu u našoj kontroli, da ne brinemo i pokušavamo brigom da se zaštitimo, već da budemo stvorenja.
da uzmemo pod upravu naše misli, a ne druge ljude, okolnosti i realnost. Čitajmo reč Božju, jer ona može da nam pomogne da imamo razum, zdrav razum, da budemo stabilni, da se ne plašimo, da budemo ohrabreni. I jako je važno da gajimo duh poverenja u Boga i da priznamo Bogu u molitvi sve naše strahove i strepnje i da mu ih predamo. Kada se ovako vladamo, strah neće imati tako stravične efekte po nas. Mi ćemo osjećati strah u nezgodnim okolnostima, ali ćemo putem vrednosti koje smatramo za bitne nastaviti dalje i pored straha i on će se utišati. I mi ćemo moći da ostvarimo one plemenite vrednosti za koje verujemo da su veoma, veoma važne u našem životu. Neophodno je da primimo tu vakcinu Božje ljubavi. Razne druge stvari koje vam ljudi nude, bilo da su to biološki neki preparati, neki saveti kako da spasite sebe od bilo čega, zapamtite da nisu u krajnjoj liniji efikasni, jer ne mogu da pobede grob i nemaju rešenje za smrt, koji je najveći izvor našeg stresa. Zato je neophodno da u ovom praktičnom životu, u ovom stvarnom svakodnevnom životu idemo sa jednim tegom, sa jednom sigurnošću, to je ta Božja ljubav koja može da nas vodi stabilno kroz ovaj život. Da ne budemo paničari koji se izgube i samo gledaju sebe da spasu sebično, već možemo da budemo ljudi koji će osjetiti strah, priznati ga Bogu, predati mu ga u molitvi, tražiti ohrabrenje i uzvišene misli i, kako bih rekao, motive, a onda krenuti da pomažemo drugim ljudima sa ohrabrenjem, sa vedrinom koja će šokirati ljude koji su preplašeni i pomoći im da i oni izađu iz tog ropstva, iz te države smrti. Ja se nadam da je ovo predavanje danas prvo u nizu bilo informativno za vas i da će vam pomoći da neke stvari razumete na ispravan način i da realno, a to je svrha ovih predavanja, da vam realno pomognu da živite kvalitetnim životom usred negativnih okolnosti kao što je ovaj naš život. Hvala vam na pažnji i zahvaljujem se što ste izdržali čitavih sat vremena predavanja. Uči. Nemanja, ti blagodaram za ova prekrasno predavanje koje što na vistina verujem дека mnogo dobri informacije. Mislim дека овие информации се многу по-битни и по-важни колку они информации кои што нажалост денеска сме бомбардирани од сите страни. Овде имавме едно прашање, али ти на крајот ти одговори на ова прашање, дали молитвата, значи, може да помогне како решение за стравот. И ти веќе кажа дека та е, значи, нешто што помага на нас, луѓето, да издржиме во сето оно што се случува околу нас. Само важен додатак, извинјавам се, значи, када кажем молитва, ја мислим на библиску молитву. Она помаже у станју стреса. Молитва на коју су многи људи навикли, а то е да онако аутосугестивно изговарају неке речи и да умирују тако као мало дете када узме цуцлу, да умирују себе, to nije molitva koja će vam pomoći u stanju stresa. Znate šta je molitva biblijska? Molitva biblijska je nezamisliva bez reči Božje kao njene osnove. Molitva biblijska je razgovor čoveka sa Bogom koga je upoznao kroz reč, koji se u reči predstavio kao veran, koji će biti s čovekom u njegovoj nevolji. Čovek razgovara s takvim Bogom i u tom razgovoru dozvoljava da taj odnos sa Bogom promeni njega samog. To je zrela hrišćanska molitva. Ona pomaže jako u stresu i sa strahom. Ona druga nezrela, lažna molitva gde vi pokušavate da molitvom promenite nešto kod Boga, da on promeni okolnosti da biste vi bili mirni, to vam ništa neće pomoći. Čak takva molitva će još veći stres i frustraciju izazvati kod vas. Znači, primenimo biblijsku molitvu. Molitvu u kojoj mi razgovaramo sa Bogom na temelju Božje reči i poznavanja njega iz Božje reči i predajemo mu sebe u potpunom poverenju ma šta se desilo. Ta molitva je jača nego sva oružja svih vojski ovog sveta, jer sva oružja, sve rakete, svo naoružanje vojski ovog sveta je samo jedna maska kojom ljudi prepokrivaju strah koji ih vodi u ratove, ubijanje drugih ljudi.
To je jedna varka koja im pomaže da se osjećaju sigurnima, a zapravo strah duboko u njih pohranjen ih i vodi u takvo ponašanje. Molitva je najjače oružje koje je čoveku dostupno na ovoj zemlji. Hvala ti. U prilog ovome, ako smem da dodam, ima jedna interesantna, jedan stari čovek koji je sišao sa planine, došao je po prvi put u grad i ušao je u jednu zgradu i prvi put je u životu sreo se sa liftom i primetio je kako je jedna starica došla do vrata tog lifta, otvorio se lift, starica je ušla i čovek je stajao i gledao jedno vreme. I primetio je da su se vrata otvorila i izašla jedna mlada devojka odatle. I on je rekao, kakvo čudo, da uđeš star, izađeš mlad. U stvari, to je ono što bi molitva trebala da uradi u našem životu, ako se slažeš. Uđeš uplašen, a vratiš se ohrabren, tako je. Promenjeno lice, i to je zanimljivo, imate u Bibliji, sad oni koji su skloniji Bibliji, imate mnoge tekstove u kojima su opisani ljudi koji dolaze sa određenim licem ka Bogu i onda u molitvi njihovo lice se preobražava, menja se. Znači dolaze možda uplašeni, a onda njihovo lice iz susreta sa Bogom i ohrabrenja koje su stekli u susretu sa njim se menja i postaju ohrabreni. Ja kažem, ja sam živi spomenik, hodajući spomenik čudesa koje može Bog da učini u čovekovom životu. Mene svi moji bližnji znaju kao preplašenog, prestravljenog dečaka. I poznanstvo sa Bogom koje sam stekao za možda 15 godina mog života proteklog je učinilo da mene sad ljudi koji me ne znaju prepoznaju kao neverovatno hrabrog čoveka, kao čoveka koji je neverovatno prkosan, na primjer, nekim nevoljama, mukama, a ja sam pre toga bio potpuna suprotnost. Znači, taj lift, taj susret sa Bogom je napravio ogromnu promenu. Znate zbog čega to kažem? Ne da bih hvalio sebe, to mi nije ni na kraj pameti, nego da bih vama, ukoliko ste možda iskusili takvog strašljivca u samima sebi, da ne malaksate, da se ne obeshrabrite, da znate da postoji jedan koji je doživeo preumljenje, preobrazbu i to samo jednostavnim susretom sa Bogom. Dakle, nije taj strah koji imamo sudbina s kojom treba da se pomirimo. Bog čini promenu u našem iskustvu. Hvala ti. Da li ušte neko može bi ima prašanje? Ne znam da li ti možeš da pročitaš u čatu ovo i da li razumeš što je jedna naša gledateljica napisala da Stravodemija, pročitaću. Ako nešto ne razumeš, slobodno me ti pitaj. Ok, ja vidim ovde samo dve poruke. Ova glasi ovako: Stravodemija kako čudovište pod krevetot, kako nepoznato monstrumče koje sekoj go zgolemува i namalova od lošite informaciji koji nekoj ni gi servira. Razumeš? To čudovište ispod kreveta je razvojni strah koga se mi plašimo kad smo mali. Znači, znate ono kad smo bili deca pa se zaletimo pa skočimo na krevet u sobi da nas slučajno ne uhvati sa nogu. To je jedan od razvojnih strahova i normalno je da se tad kao deca toga plašimo, ali nije dobro da to čudovište očekujemo i sa 30 i 40 godina u svakodnevnom životu. Realno treba da sagledamo informacije koje su takve kakve jesu, da ocenimo je li ta informacija dovoljno ozbiljna da nas uputi na veću obazrivost u životu ili ne, i to je to. Ali ako nas informacije dovode do izbezumljenosti, znajte da to nije adekvatan odgovor koji može da dovede do sigurnosti organizma. Paradoksalno, takva preneraženost, preplašenost dovešće nas do totalne destabilizacije našeg imuniteta, zdravlja. Ja sam zato malo i iritiran i ljut na moje kolege u ovoj pandemiji. Ja nisam do sada ni na jednoj televiziji kod nas u Srbiji čuo psihologa koji je izašao i rekao: ljudi, nemojte da se plašite, strah je veoma opasna emocija, nemojte širiti paniku, to će vas oštetiti, vaš imunitet, džabe vam i razne stvari, vakcine, zdrav način života. Ako se vi plašite konstantno, vaš imunni sistem je destabilisan. Ja nisam čuo ni jednog psihologa da je to rekao. To je toliko važno. To je jako važno za imunitet. Znači, ne smemo da tolerišemo strah koji konstantno traje kod nas, jer naučna istraživanja su pokazala da to ima užasne posledice na naše zdravlje.
evo pitanje koje mi se sada ovako, da li strah u nama da se adrenalin, znači proizvoditi u veliku, držimo taj strah da adrenalin non stop je, ili non stop smo pod tim adrenalinom. I da li je to štetno? Da li to ima ikakve veze? Pa ima veze, znači adrenalin je dizajniran, tako smo dizajnirani da strah je reakcija kratkog kruga. Znači to je emocija koja trenutno treba da nas pripremi za susret sa nevoljom. I vi tad dobijete snagu. Ja imam 3 dece, srednja ćerka mi je bila sklona frasu, 3 ih je imala i ja nisam znao šta je, mislio sam da mi je dete prvi put kad se to desilo umrlo. Ja sam pod naletom adrenalina trčao sa detetom u rukama, ogromnu distancu. Imao sam snagu da preskočim auto, bukvalno. Međutim, kad je prošla opasnost, kad sam ja vidio da se moje dete budi, da je sigurna, odjedanput moje noge su postale olovno jake, ruke i tako dalje, teške su bile, jer je prestalo lučenje adrenalina. To je dobro da trenutno budete pod uticajem adrenalina. On ima zaštićujuću funkciju i za vas i za ljude oko vas. Ali ako traje lučenje hormona stresa, ono dovodi do raznih problema. Recimo, kortizol koji se ruči je povezan sa artritisom. Znači, ljudi koji su jako pod stresom, konstantno pod stresom, vrlo lako mogu da dobiju artritis, problem sa zglobovima, sa upalama zglobova. Jer do takvih efekata hronično lučenje tih hormona stresa između raznih efekata, do takvih efekata ono donosi. Tako da je jako opasno da strah dugo traje. Kratak strah neće nam skratiti život. Znate, bude takvih situacija, ali to nam ne skrati život. Život nam skrate oni strahovi koji traju one brige. Zato ne čudi što je Gospod Isus Hristos u mislima sa gore blagoslova, kaže, rekao je, ne brinite se za sutra. Svakom danu je dosta zla njegovog. Znači, kad se brinemo u toku susreta trenutnog sa strahom, sa zlom koje nas plaši, u stvari bilo koje vrste, to nije tako strašno. Ali ako brinete unapred i ako ste stalno u očekivanju nekog straha, to je stravično opasno za organizam i imamo savjet da ne treba da se brinemo. Jer strahom, kaže, ne možeš porasti, ne možeš brigom da poraste. Znate, ajde, ovdje ima verovatno i žena i mama. Zapamtite jedno. Postoji magijsko mišljenje, to je izraz u psihologiji kojim se govori o jednom fenomenu da mama koja stoji ovako na prozoru, dete je izašlo u grad, pribegava magijskom mišljenju. Ona misli ako brine o detetu, tu kod kuće njemu se ništa neće desiti. Ako bi zaspala, a dete negde napolju, može da mu se desi da možda neka tragedija ga snađe. Ali dok ja brinem, on je na sigurno. To je magijsko mišljenje, to je neracionalno mišljenje. Ako se njemu tamo nešto desilo, do 6 ujutru možete da ostanete budni. Ništa mu ne pomažete. Znači, ne možemo brigom da pomognemo sebi. Dete mi je bolesno. Jako sam zabrinut. Ne samo da ne mogu njemu da pomognem brigom, ne samo da sebi ne mogu da pomognem, to sam teo da kažem, nego ni njemu, jer strah će me totalno paralisati toliko da mu ne dam ni sirup protiv temperature, za spuštanje temperature, ili da ga istuširam, ili ko zna šta mogu sve da uradim da mu realno pomognem. Briga ne pomaže, ona uvek odmaže. Hvala ti. Ja bih samo nastavio dalje sa ovim komentarom. Kaže, vo sve to ovo samo životinskiot i rastitelniot, znači biljni svet, su se imuni na ovoj kontinuiran strah. Nivnite monstrumčinja sigurno se mnogo pomali od našite, što nije sme gi sozdale. Благодарение на масовноста на стравот, кој ние секој ден го храниме. Znači, mi kao ljudi smo ti koji hrane taj strah u nama, da verovatno virus straha raste i s time pravimo sebi probleme. Čak možemo da budemo zavisni od straha. Jeste znali za to? Imate ljude koji u mladosti vole da gledaju i kasnije u starosti kakve filmove? Horor filmove. Znači, uzbuđeni su kad gledaju horor filmove. Zašto? Zato što su skloni toj zavisnosti od
adrenalina koji se izlučuje u njemu od tog straha za egzistenciju, za svoj život. Od čega još možemo da budemo zavisni, a povezano je sa adrenalinom? Od ekstremnih sportova. Čovek je zavistan od toga da uvek bude u smrtnoj opasnosti. Ja vidim da mnogi ljudi, kao što je ta osoba rekla, su takvi da vole da pothranjuju svoj strah. Osjećaju se uzbuđeno kada je puno straha. A kad je onako mir, nekako život im bude neinteresantan. To je jako pogubno stanje. Izbegavajte to, jer taj osjećaj zadovoljstva je jedan bezuman osjećaj koji čovjek doživi pri navali adrenalina. Kao narkoman pri navali dopamina u ekstazi kada ga, kako mi kažemo, droga radi. Znači, to je jedno drogiranje. Nemojte listati negativne informacije, nemojte listati, ne znam, članke koji govore šta nam spremaju, šta će biti ovo. Nek spremaju šta spremaju, budimo spremni danas da umremo mirni, da umremo gladni, da umremo odbačeni. To je najveća moć na ovoj zemlji. Da se ne plašite ničega, da budete spokojni i da počivate u poverenju u Božjim rukama. Tada vam nijedan Hitler, nijedan koji preti ovako sa izrezom na čelu, opasan, ne može ništa. Sve dok se to ne desi, mi ćemo se plašiti gladi, mi ćemo se plašiti ovog onog i proći će nam život u pribojavanju od stvari od kojih kažu stručnjaci 70% se u našem prosječnom životu nikad ni ne desi. Hajde da živimo sad. Hajde da sad i uzmemo od života ono što nam život pruža. Hajde da sad pomognemo ljudima. Nemojmo da živimo 10-15 godina, 5-2 godine napred. Živimo sad u trenutku. I nek bude sutra dan kataklizma. Ali hajde sada da ovo vreme iskoristimo da živimo kvalitetno i da budemo na blagoslov ljudima. Uplašeni, sigurno nećemo biti nikome na korist. Hvala ti. Pošto ne gledam drugi prašanja ovde, jaz bi ja najavil следната тема, koja je za 7 dena, znači na 14. oktobri, во 20 časov, na isti od ovoj Zoom kanal, znači gdje imаме темата бегство od slobodata. Ова не е бегство od Alcatraz, ovo je бегство od sloboda. Така да ве повикувам слободно да се појавите повторно, за да можеме да ви ја поклониме и оваа книга. Значи, кажавме на почетокот, сите вие кои што ќе бидете присутни, сите 4 предавања од Немања Боричиќ, значи ќе ја добиете за поклон оваа книга Принципи на здравиот живот. Така да ве охрабрувам да и следниот четврток се најдеме во исто време, во 20 часот, на истиот овој канал. Повикајте ги пријатели, повикајте ги вашите соседи, споделете со нив слободно преку Messenger, Viber, значи предавањата кои што ќе имаме, значи и следниот четврток, а и после тоа уште наредни 2 четврток. Ви посакувам добро здравје, мир во срцето пред се, не се плашите, затоа што, еве, чувме, вирусот на стравот може да биде опасен, ако ние му дозволиме, може да биде безопасен, ако исто така ние му не дозволиме да делува во нашиот живот. Немања, хвала ти још едно. Hvala i vama na pozivu i slobodno budite i sledeće sedmice tu, kao što ti reče, nek ljudi pozovu prijatelje, jer ja verujem da svi danas smo susretnuti s ovim problemom straha. Sledeće predavanje o slobodi, o gubitku slobode, o efektima koje gubitak slobode ima na naše psihičko zdravlje i kako da živimo istinski slobodno u životu. I verujem da će to predavanje biti na blagoslov vašim gledocima. Hvala još jednom i na sите vi посакувам лека ноќ и се гледаме за 7 дена. Лаку ноќ.